O tira, koe nei tonu te rā e whakanui ai tātou I ngā tapuhi whakawhānau pēpi o te ao. Nō reira he mea whakanui e te whare hauoro o Turuki, āna tapuhi whakawhānau pēpi I te marae o te Puea. Te Puea he rangi, he wahine rongonui mo te mana ki tāngata, ki roto I te kokonga o tōna whare ki tāmaki makaurau, kei te haere tonu nā mahi manaaki, arā kuna kai whakawhānau pēpi o Turuki, nā māma nā pēpi hoki kua tai ake ki te whakanui I tēnei rā whakahirahira. Once you see Bubba with Mum and Dad and Nene and whoever else has come, it's just the most exhilarating feeling you can ever have. Ko e Taiapa Johnson tēnei, he toru tau noiho ia e whakawhānau pēpi, hei tāna he mahi tino pā reka reka. Rua tau anō hoki ki roto I tēnei mahi, ka whakawhānau aia I tana pēpi tuatahi ki te kāinga, ko Mihaka Edmonds. It was scary, but painful, and but it was awesome. It was just a choice. Waimari e tēnei whaia te kaumārima noa te pakeke ki te whiwhi ia Heather Muriwai, tēnei hi matatau katoa o Turuki e whakawhānau mai tana pēpi a Alia. She had a really awesome birth. It was just so simple and easy. But yeah, the whanaungatanga that our midwife gave, it was just, priceless. It was awesome. E kore hoki he huarahi tōtika ake moa tātou pēpi ki te whānau mai I raro I nā manaakitanga a Turuki. Ka para tā whain, te karere.